sam, znači, svake nedelje. Čuvaj. Znači, imam par, što mi kada donosi 2 godine i više imam. Uvijek, znači, brojem je... Reci mi onaj šta je sad najviše se kupuje, sad je sezona ovako. Evo da je najviše alata ovdje, giljore, pretežno one male, velike, srednje, šnaperi, šta ja znam, ovo sad ide malo više alatke, ove lijepe, znaš. A motorke, sad manje motorke, ali mogu ti reći opet da, pošto nema Hrvatske manje režije, Imamo Olivera. Dobro je. Ne smijemo se Evo, žaliti. Karli, Dario. Ajde, živio. Šta si rekao, znaš li zvizdu ko nekad u mladosti? Ja sam svoje izviđu. Nemoj, koliko je godina tebi čovječe? Moram vam zvijezdu, još ovakva, ja vam znam. Jele? Da mogu snovi. Šta god bilo, Branje, kasnio. uvijek friškom, znači sve friško. Maci jutro se popio na nju da je obereš. 4 sata ustajanje, svako jutro. Čuvaj, Svako jutro. popneš se, obereš, sađeš na pijacu. To je dobro. Do mene nije. Dok se penješ da znaš da si mi dan. To je što se ovaj smije. Penješ se, ti već. U takvim godinama. Pa nije, tek 76. Joj, momačke čoveče. Najljepše godine. Za penjanje i za branje. Onda je sjedio pred kolege, ti mene sve praviš, ne prodaje ništa, no izađe. Vidiš sretnim raznim kolegama koji smo se radio. Dođe Rama iz Bruselaca i godina. Neka, lijepo je malo izaći. Šta radiš ti? Čim se baviš? Robijemo iznijeli malo. Nisam tebe vidio na pijaci ovdje. Pa novi sam. Otkad radiš na pijaci? Pa eto danas prvi dan. Prvi radni dan. Prvi, ja. A joj, moramo kako napraviti onaj, kak se ono kaže, seftu. Gdje si gazda moj, kako si mi? Bošova, gledaj, kupio ženi cviće. Imam osjećaj da je voliš ko prija. Idam danas. Idam da je više. Šta su? Čovječe, udi kese cvijeća. Jo, pa Hoće sad. Evo, hoće sota, ja ću bada. Koliko je godina tebi? Ovo nije puno. Koliko? Nije, 70. Za ubadanje se dama, rodio se. Svjež za ubadanje. On je živio, mačko, živio. Familija, gdje ćeš? Gdje letiš uvijek tako? Gdje trpa go vidio zada Robin koja je najjači čovjek. Ako nemate para, kod njega daje na zajam. Pa ja kišobran. Kišobran, prva liga, mačko. Šta si rekao? Eto, Oliveru, šta ćeš po Marku, predajem sve. Čuj, evo Evo radna odjela. za 10 maraka ako naleti ovako pa mu podijeli. Pa, Hajde da te krene malo, pošto ti je prvi radni dan da ga krene malo, da ima, što kaže, motivaciju da radi. Evo nas, gospođo. Omolio sam ja tebe sve ovo, da se čini da ulazim u neku stričar tebi. Isti. Isti dole na ulazu što je bio. Da ne prodaješ ovdje. Ma ni goru. Pa što radiš? Jesi došao samo prošetati ili? Radim Bogu dane. Isti si ja. O, familijo moja, pošto zec. Joj, vidi, fina čovjeka. Halo. Reci mi, gdje je zečica od nja? Ima li zečice igdje? Ima sve. Na vidiku. Pa u mene sve uredno. To mi je drago. A dem reći kako ti. Dobar, pošto su ovi orijaši ovamo, vidim da je nešto od metra i pol. Ne, a ovi narastu po 70 kila. Pa to je, pa zbog toga. A ako ih zadržiš malo duže, Ja? 120, 130 kila, onda treba ti četvrca da kada oboriš, da kolješ. Onda evo kod ono napola tele, napola janje, eto tako nešto. Bude teži. Vidi da si morao u tačkama doći, pošto su teški. Teško, halo. Treba nas dvojica da nosi sam. Koliko je 10 maraka, 15? Nije. Sve je skočilo, pa i oni moraju. Vidi mjesto da se diglo. Pa jest otišlo, pogotovo zečetina razumiješ. Nema zečetina, ovog mesa ima. Dobro, Nije se, ovo je sad. mora ići u šumu, a ovdje dojde kog... Jesu divni ili pitovi, šta kažeš? A boja im kaže, šta su? Nis preko... Uvijek za frkancija. Evo nas! Pa vidi moje familije što spava tamo moje. Zaspu. Nema, lako je. Odide! A vidi Dida što liže vamo. A kako si mi Dobrić ovo? Evo. Baš sam se potrafio kad ti pomalo izvukaš da se razladiš. Ma znaš šta, ugrijalo. Ja. Onda malo sam u hladu, ali opet mora malo da pomogne mi to, da malo... Dakle, reci mi čije su ovamo vježbe što prodaje do tebe? Pa ovaj momak, ali nije mu puno para. On kaže, pošto hoćeš, kaže, ja ne branim, kaže... Zašto je ono sad? Jel se ovdje legne? Jel se stoji? Sve to on kaže, uštimo cijene da more...
pošto kaj ko hoće. Svašta. Eto, tako je to moj Jadan. Ono je meni ide dobro uzeti ono pod glavu, onako na njivu, a ono što je spužu ispod glave tamo. A ti znaš zašto je možda? Po meni se činilo više ne za ležanje, nego za ležbanje. Jest. Eto, ti se podala koja kostica. Pa bilo je danas ovi babinci od ozgo najviše, iz Babina. U njima su tvrde trave, pa kare hađija daj mi jednu dobru, a ja njima dadnem, pa opet dojdu i tako. Neka. Najviše u Babinu. Neka, ode da se sladole ne istopi. Hajde, hvala ti. Ajde, Živio. Dragi, a ja fini ljudi, ja ne znam ko mi prija je gužva, šareni, vid košulje fine, jel bila gužva kad si tu košulju kupovao? Baš je vid sata. Odakle si ti čovječe pa si mi tako markiran? Evo odavde. Ima pare. I ja rekao ja i ti čovječe što visi to i otpada na nama. Pa nama država ne da. One se već čini na vrijeme se zaposlio. Gdje radiš? Ne radim nigdje. Ne radi! Penzioner. O, svaka ti čak. Ja jedva čekam kad ću penziju otići. Evo vidi, ovo ti je primjer. A nama država ne da regres. Pa dobro, dok voda budeš imao. Čekaj, ne budeš odmah čoveče. Da ti odmah danu regres i penzije, evo vidiš ono bilo ko idemo, ne znaš kuć sa sobom. Bolje ovako da imamo radnu obavezu i da se borimo. Jer koliko su penzije dugo reci? Pa, 10 godina. O, čoveče. Da se očeš je malo od njega. Ovo je najjači penzioner koji sam ja sveo. Živio Pajlo. A ja u penziji 65 godina. 65 je Derić. Ja i u penziji 65 godina. Čekaj, sad nisam te skonto, jesu u penziji ili nisi u penziji? Pa gdje će biti mala? A to? Pa nije za tebe penzija, ti si mlad čovjek. Neka nas još malo. Neka nas, šta su penzija? Ne da niko. Mi ne treba nam. Pa šta će? Šta će nam penzija? Šta će? Kaže, naučio onaj ko ima, onaj ko nema ne mora ni imati. Eto ti. Neka nas, hajde. Idemo vamo, interesuje me samo fine priče, fine ljudi. Kako ste vas dvojica? Šta ima? Kako je stanje? Vidim. Da izvineš kako kad. Nekad bude, nekad se isprazni, razumiješ. Ali izgleda pravo za sad. Stoji pravo, ja. Stoji pravo. Znači, dobra je baterija. Dobra je baterija. Odakle ti ovaj vamo mališa? On je iz Gornje Zenice. Čuj, izgleda onako je puškast i nemiran u životu. Mi smo lijepi, znači. Ozbiljno? Radiš sad ništa, vidim da je čap. Šta će ti čap? Jebi ga, ratna povreda. A ratna povreda. Onda i ovaj u penziji koja nam malo prije tamo. Ma i ja bi u penziju. I ja bi u penziju. Imam kod tebe postaje sam. I ja bi u penziju. Ma nema, pa ja tijelo radim. radim. A mi noževi više neće, ni alata, ni ništa. Slušaj, sad će to da krene nože su, to je zimski proizvod. Sad trebaš da nabaviš šešire, ležaljke. I lepeze. A ovo grablje, alate, to moraš da batališ. Ja grabim rukama, ne treba i meni grabim. Ti skojođa onda. Hoćeš biti u petak, Busovać? Mali, ode ja malo na more, kontakt, ušparao sam, ode ujutru, a navečer se vraćam. Čuj to, znači, ti si morao, znači, ići ovdje. Pa šta ću, ode samo da liznem more i vratim se nazad. Uslikam se, nek svit vidi da sam bio. I gas. Ode, ajde, dragi. Nokte samo uvučem i to je to. Pajdo, kako si vi? Aja, finog čovjeka, reci mi šta si uzmao to danas ti? Ma ništa neke krpe bez veze. Jel radno dijelo? Radno, kako će drugo, ne mere ja paradno. Kontavno nije kakav šort sa lana. Nema to tebe ni zapas. Ne mere mene šort zapas, valja uju s kolina raditi, ovce čuvat sve. Koliko imaš ovčica? 14. Dobar si, napreduješ mi, to ne pusti imao 5-6. A, ima i una. Neka, živio Burazer. Ajde sve. Prvo vidiš, Fesar, aja neka je pakuje. Neko odlazi, ne uđer si šareni. Aja, finog čovjek, šta je ovo, Buco? Budo? Vidim da piše na ruci. Reci mi, Bude, si uzmao šta ga danas? Ništa nisam uzimao, niti da mislim uzimao. Što, dragi Budo, pa i tebi? Bingu da pokupujem nešto. Pa kupi ovdje nešto, ovdje te sela muze. Nije ništa. Šta treba u bingu? Solić, ja. Manji, veći. Za dvoje ili za troje? Za dvoje kad sjedneš, a ne zna se, ujutru možda bude i troje. Neće. Imam ja jedno dozgo od vas.
Kakve su od nas? Sve su ljute. Malo ljuto ko zolj. Jel ne? Ja si naletio Budo. Jesam. Što sam ja naletio si i ti, znači. Znači, nema dalje. Kako se zove? Hatiđe. Hatiđa, draga, opusti ga i one već je dite. Živio Budo. O, gdje si Dugi? Kako si mi? Evo vamo imaju probleme. Šta si kupovao, šta ima? Čuj, odakle si ti ljudno dobro. Babina, sve ovdje sam čekao. Kažem, vamo dole ovaj čova na ulazu, svi iz Babina skupovali, ko se, sti uzeo kako kosu. Jesam i žena uzela kosu. Znači da nju si to prepustio da ona kosi i grabi. Pa šta si ti? Ništa, ja sam gazdan. A jel tako Nigoj? Dobar si. Moram ja biti Koliko sa njom dugo? 30 godina. Šta kontaš? Ostati još 30. Dobar, pošto Baš gledat je ću. hvala, gledamo te i tako. Živio Burazeli, živio. A čoveče, kako si mi? Kakav ti? Vidim da je mana novčanika, ali vjerojatno punko brod. Nije, tanko nema, slabo. O, ima dobra ova prigada vama. Rešenje, ljubav. Reci mi, čekali, što je niš penziju. Emis. Nemoj zezat, rano su bi ti u penziju Pa rano odšao. pošao radit. Koliko, gdje si radio? Radio u željezari, radio na demoniranju. O, ti nek imaš 4.000, tebi dosta čovječe. 4.000. Ja bi imao ja 500 maraka bio za Eto, šta si došao uzmat ovdje? A, za posilce? Nije za traktor, ovaj motor traktor. Nije mu valjda već ležaj odšao. Možda na točku, ovaj zadnji. Slabo ležaj, evo ja gledam. Slabo ga podmazljivo dok... Pa ima li kod tebe da se kupi tu? Ima, sve smo mi riješili, poljoprivreda treba da ide. Aha. Reci mi, koliko su mačevi muta gorenje? Malo dajemo to po 40, 45, 50, kako koga uvrnemo. Čovječe, pa isto da je ovo džaba. Po gdje si čovječe dobri? Po komu te prošlu pijacu? Jo malo kod djece gore. Da zna da sam bio priporeko da neš ostati u Njemačkoj. Neće uraž. Šta ima kod vas? Ništa došlo da vidimo ima li rađe. Ko udara, ovi udaraju ovdje uvijek. Oni ubiše. Oni ubiše, oni tu džaba dijele. Znači cijene i kvalitet i Di, sve. dobro. Dobro je, gdje nam je onaj što riječe pive, nisam ga vidio 2-3 pijace ovdje. Pa kak se ono zove onaj? Zajm? Eto ga dole. Pa čo kaže, nije bio prija ovdje? I ovdje prodaje dole, ma pare samo. Ba. Jele? Ma jeba. Jeste Zajm. Malo na jednom mjestu, pa veli daj na. Dobra si. Jesi ništa slatko pojeo danas za šećerne opare? Nisam. Što? Moram, aj kad se budeš vraćao naći. Neću, mene da ja tebe počastim. A hoću, Boga mi, hoću zbog djeca, kaže i počasti ga. Neka. Bilo se njega ono Snoopy. Mali pešec ponesi. Ja pišu kad gaja, kaj onaj Snoopy. Odeš po župe. Ajde, Reci mi, gdje ste ptice ovdje? Bile su prošli Moje, put. to su njegove. Kako se zove onaj? Lelo, Štiglić. Leo! Eto ga sad je očuo, dobro. Onaj mam. Pa gdje si moš ti naši brat? Gdje si mafio moja? Kako si? Ciklin, ca, jel tako? Fred, prodaješ ti gliče, kaže on koliko je Evo, ovo su gluhonjemi Ja ga ne štiglići. vidim, kaže on ti si čara. Slušaj, možda ozdraviš? No zdrav sam. Zdrav, dobro, sve, Šta si uzeo? domaći Čekaj. proizvod. Od čega je to, dragi Renato? Sok od trna, Čuj. sok od nas, sve. Zašto je to dobro, dragi Ređa? Slušaj, bez Čekića mi nema smrti. Jesi ko stijena. Dobar. Ništa došli da vidimo. Malo šta novo. Ima li šta novo, šta se Malo prodaje, kakvi kako se- lažaljki, bazena, vidiš da je ugrijalo. Frajero, ti si ovdje napravio zajem. Sve si popovo, mi sad nemamo našta već kad dođemo. Zato imamo domaći proizvod. Ajde zdravo. Živio u vidimo se, razredu. živio. Ćao. Nisi. Aja fina, vidi nas jednog čovjeka. Da ima ja. Dobro ti. Bravo, gotane. Evo dobro jeste, šta uzimo? Ajmo vamo, samo vamo. Nisam uzimo, više čekam stigu. Čuj, šta ti treba? Evo da te uputimo. Zdravo, kako je omladino? Malo zeleni, malo paradajza, malo krastavca i tako. Ako kupiš zelenu sa tom majicom, ti će se sklopiti, neće znat gdje je zelen, gdje si ti. A znaš šta, ja inače ovu boju volim, znaš. Jel ne?
Prava prirodna ona. Prirodna, eto. Eto ti. A pratite svaki čas da pratite. Odakle s tim općinom? Babino gore, babino. Vidi ga. Recimo ćeš pratiti ovu sad utakmice i ovo. Jeste vjerni navijač? Ako Bog da navijač sam. Čuvaj. Za naše. Reci mi kako očekivaš rezultat? Pa ja mislim 1-0, ne znam opet tačno, ali Nek bude 2-0 opet dobro. opet za nas dobro. Opet dobro. Hajde, ja to budeš tako. Hajde, vidimo se. Hajde živio Borazero moj. Hajde vidiš ti to. I usput reklama za našeg Čombeta. Sufije ispod ekstra. Jele, svi koji gledate Dolinu Lašve zapratite Čombeta na TikTok. Čombe ima neki broj ovu ono. Samo čombe. Čombe. Combe ili Čombe? Čombe. Čombe, naš čovjek. Reci mi, vidim da je vama trešnja, ovo je novo nešto stiglo. Šta cijeniš ovo? Kako stiže, kako dolazi. Jel se penio, kad se penio da obereš i to? Sinoć, ja. Jel treseš ili se popneš? Svakako. Zavisi kako koji su. Gdje te nađu? Odeš mu Burazer. Hajde. Odeš mu. Kako? Biće majica, štampa se. Hoću si mi čoveče, dobri. Mnogo dobro. Vidim ovdje ove nove tetovaže, nije ovo od prošlog puta. Kako je nađeš, tako je tetoviraš, imam osjećaj. Ovo je jedna jedina. Nemoj zazad. Jedna jedina Koliko i samo osjećaj. dugo, Burazeru? 22 godine. Pa šta kontaš? Do života bi tako bolest. Voliš, hoće, mi da, je to sanjala. Jedna jedina, samo sanjala. Svaka. Jedna jedina. Pusti ti njegov biće sanjala, sve. Svi to zatvor. Nemoj zna, pa nisi ti u zatvoru, ali jesi još ili si bio? Još u zatvoru. Još godina je gotovo. A dobro, jesi na Možeš ti već veća. Ne, ponekad te usput da pozdravimo sve naše ljude koji nas Kape dom Zenica. koji nas prate na Dolini, lijep pozdrav i želimo vam brz izlazak. Bravo, Malo svima. ovako se bacamo da se šalimo. Slušaj, aj ovako imaš ti te naše raje tamo, pošto nas već gledaš. Da ispane, evo jedna ovako crvenka, kad se budeš vratio da ih počastiš tamo kolom, šta se može kući. Hvala ti. Živio, ajde, čao. Ajde, ovo bude simpatično kad se gledamo i u zatvoru, pa da počastimo i našu raju u zatvoru. Pa čovječe, šta s vama ovo došlo sad? Jesse, dragi zajme, ja te tražim na ulazu, ti na izlazu. Najjači si mi ovdje, i ovo džava ti daješ. Džava. On je na ulazu. Jesse dugi. Vidi džemala naše. Jesse tako trči negdje, žuri. Živimo, gdje ćeš? Na pijaci sam. A na pijaci? Čuvaj ga, ovaj tražena roba s penzijom. Očio si dobri čovječe. Nisam te ja vidio što. Ja tebe tražim na pijaci, vamo, ne mogu te skontaći. Kako si? Dobro ti, Šta mi radi? ništa je ono došlo, vidimo da se namirišimo ljustva. I eto, ti je skupovo šta god. Nisam, evo tek krenuo u kupovinu. Jesi li trave po baru? Nisam još. Kako si? Jesi odakle si ti? Od Zavdovića. U tamo čak. Moramo doći u Zavdovića malo. Moramo, čuo sam da ima fino ljudstva i tamo. Kako je? A vidimo, eto, te para ti od zajma za raju. Ode dalje, volio sam još malo tamo vamo, a? Samo da vidim kako su zubi, jel boli? Pola ostalo, pa ćemo kasnije. Dobre, zajme, hvala ti. A ja gušt. Pođesić, ja finog čovjeka. Ja kontam John Wayne od tebe sa tim noćanama. Šta trguješ danas, frajer? Usput reklama vamo za sve ljude. Samo naočare. Ne probaj, Imam moje, sam uzao. Pa ne probaj. Uzao sam prošli, ja kad god tebe vidim. Ja imam noćana više od tebe šta smije probao. Probaj ti naočare. Vidio. Onda nešto. Vidio. Čovječe, ne pogledaj ovdje nas, ogledam na tvoje navode. Vidi me, šta veliš? Ja ovdje. Vidim kod Ilma, malo. Evo da vidimo kod Ilma. Nema, dobre. Dobre, i to lakoste, što kaže onaj kad je. Nemoj mene lakoste, kaže. Kako je? Prošle sam kupio Burazeru, ovaj put ću preskoći pa ćemo kad se vidimo ponovo kupiti jedno. Ne mogu Koliko je splatio onda? Oni? Od ovo sam ti koliko pa 40 mana? 35, pa ja. Evo te vidi, zasvajaš sa svoju drugu. Neću, Drži. Hoćeš mesec. Sljedeći puta... Drži ovo da me poguraš. Imaš od mene jedan šampon. Drži ovo. Drži da me krenem. Kakav šampon? Evo ti buraš, tu šgel. A vidi ovo. Evo za sve. Vidiš ti, ne daš ti proći kroz ovaj buljak da ne zijaniš negdje pare.
Jesi kobit, tako David, sve. Joj, mafija, jesi mafija. Evo ti Cvaja. Vidi ovo, evo, dobro što nisi dobro nego smo kupili. Ćao, mafija moja. Ajde, pa gdje si, Bona? Kako si mi? Duža si mi sad 50 maraka. Što sad, Boga ti? Znaš što? Zato što mi je pola vojske pobjegao kad tebe. A što se nas stidi što se vidi da kupuje? Ne znam, drugo. Pa ona faktički najbolje bezgaća odat, pa da je ono da se razumije što se vidiš. Mogu nešto da ti kažem. Moram da pozdravim, znači, svoju familiju tamo u Ameriku, koji te maksus gledaju, znači, svaku tvoju emisiju i Bogam će ih pozdravim. Pozdravljam Amidžu, znači, Envera, pozdravljam svog rođaka Bekriju, njegovu ženu, djecu, sve nije da mu odmah... Amidža, pošalji nam dolara, Boga, vidio da ćemo uvati u ovoj Bosni. Dolara nam pošalji, Amidža. Što više je to bolje. Kupio sam ovaj šampon. Nek si sad je vrućina, moraš svaki dan da se kupaš. Ja, ali kuću ja sad, evo, poklonim, evo tebi jedan. Pa ja ne znam gdje sa šamponom. Pa eto, kupaj se. Ma hajde. Ima, sve tu. Onda smo dalje. Pozdrav Amiži u tamo u Americi. Koji, da, San Luis, bravo. Tamo ćemo raditi od jedan, ja i ti koncert. U San Luis. Dolazimo vam uskoro u Ameriku da pravimo dar mal. Može? Kako te nam je malo čuvaj, ga boli zub još ti se? Ne boli ga, hvala Bogu, izvadio. Jesmo ga izvadila? Nisam ja. Ćao, Marti. Ajde, Bože dragi. Uvijek samo za frkancija. Alo, Dugi! Što je promijenio radno mjesto? Kako si mi? Dobar. Daj da vidimo ove naočale kako stoji. Ne probaj. Vamo me pismukoše za naočale, da vidim ovo. Što pali? Oooo, frajero. Evo ti naočale popeljali. Ajde, dobar si čovjek. Jesmo trgovo štabar? Mašala, dovoljno. Jel ne? Nek je bilo 500, ja ne treba ti više. Ma ne treba to. Hoćemo ići na kupanje, Žegled. Ne može oprati se na posao. Čuvaj. Ali kontam ovo kad krene ljeto i to. Ako Bog da nekad krajem 7. mjeseca. U planu je. Može. Montenegro ovaj puta. Jeste da. Crnogorke, spremajte se, dolazimo vam. Sa ženom i djecom kaki. A sa njima ideš? Ne mere, i u halu. Pa otkad ideš sa ženom? Uvijek. Žena mi je svetnja. Ma znam, a ti jedini sa ženom ideš tamo. Normalno. Gospođo, čuvaj ga, ovo je rijetkost čut. Inače, evo ja i uvijek bez žene idemo tamo. Moja dokući. Čao, Lazar. Eto, vidi dobro, vidi naočala, vidi ovu. Kako ga sredismo. Kako je mu Lazaru? Si dobro? Gore, dole, jes ti uruće sad već postalo po nogama, mislio sam u Papčama, me glupo vidjeti u Papčama na pijaci, ali... Bolje u Papčama, jel ne? Vidi! Ovo je prošli puta, a jes, to je taj čovjek, inženjer, kako je ono bilo, nešto... Nije bio inženjer, vidiš, malo ti je memorija. Nešto smo spominjali, nešto si ti završio dosta. Spominjali smo televiziju. Tako je, inženjer slike i tona. TV realizator. Baš to. I opet se nama stanođe ima ovako fini stvari. Znači, tamo je onaj video, ovdje je audio. Baš tako, baš. Familijo moja. Ja danim intervju, znaš koji ćeš pare dobiti? Pa slušaj, ja ovdje dođem da se svega nagledam fino. I ljudi, i svijeta. Ja, lijepi ti, ali sam ja lijepa. I ti su super. Ali ja ću dati intervju, na džaba. Nećemo džaba, kad dođemo do para, doćemo na prvi intervju. Kad ćeš ti doći? Možda kad dođemo. Pa evo sad ti ja intervju kažem. Ne, sad žurimo. Pa sad ti ja sam kažem s futbolerima šta će biti. Hajde sad misliš kakav će rezultat da bude? Znaš kakav? Kad dadne gol. Kad ga on zadije? Kad dignem noge. Ma nema. Znaš kako će biti? Znači, bit će ovo... Ali neću oženjenog. Samo slobodni? Samo slobodni. Slobodni strelac? Slobodan, samo daj. Go ima, samo strelca ima, ali naš će dat go. Super, kako sve kad se zoveš? Ja, Miza. A Miza? Miza. Baš lijepo ime. Pravo ono moderno. A ko je ovaj mamo ljepotan? Nije o meni ništa. Pa šta ti je? Uvidim da ste zajedno ovdje kontakt, onda radite zajedno, vjerovatno. Ali to mi je žena, pa... Pa koliko sa njom dugo? Skoro 30 godina. Šta kontaš? Ma sam pare, pa. Samo keš. Može mačak, vidimo se. Ajde, sad. Ajde, čao. Vidiš ti to.
Aj, ma naravno malo šale, jes ga judri, ali ide samo da malo se oladim kod tebe pa ću nastaviti dalje. Ako Bog da. Kako si mi dobri čovječe? Dobro, Sjećaš me se? sjećam, jako dobar čovjek. Jel ne? Šta danas prodaješ? Evo, prodajmo ovdje malo Zdravo, pozdravljam. ove garderobe i tako. Jesi mi dobro, imam osjećaj, jel bilo kakvih problema? Nije. Nije? Pa dobro, čovjek uvijek ima problema, Vidim malo sa govorom, ko da je malo drugačije nego a prije. ja. Ali dobro, malo su i godine. Godine čine svoje vruće i tako. Ja? Nemoj dugo ostati na pijaci ovdje. Pa moram ostati da zaradi za hljeba. A ja, Pa kolika je penzija ide? ona minimalna je. Čuj! A ja, treba odgovornosti, trud i rad i učenje. Nisam dobio ono koliko sam zaradio i koliko sam vrednovao. Ja. A ja. Ajde da ćemo i tebi jednu. Ajde da prije ideš kući, nemoj dugo niti ostajati. Nemoj dugo niti ostajati. Evo je ovako onu. Živio ti ide, Bogu hvala. Ajde. Jes ga ugrijalo tamo, dok gore, dok dole. Ha, gdje je ovaj malo? Polagano, evo. Ja, vidi kod... Vidi, malo. Ko je rekao da se nema? Vidi, gusto, sam poradio. Vidim kad smo prolazili da si ranije došao nego inače. Pola 5. Zlato voliš? Pa volim najviše zlato. I ono je najsigurnije ulaganje. Pa nemoj mi, slušaj, ne kupuj čelik i onaj nesting, pa šta će mi komad željeza? Samo leđa ono šelika. Šta radiš, kupiš sebi što voliš. Reci mi s čim se baviš, samo si na pijaci ili... Pa kupujem sve što mu se može kupiti, pošteno samo. Naravno, na to i mislim, ne mislim ništa loše. Samo pošteno, ništa me ne zanima. Kakva je pijaca danas bila, si zadovoljan? Pa ja sam vas 100,5. Dosta. Možda jači ima. Hoćeš li ići neko na more, planiraš li? Dan, dva, tri. Pa imam, zovu me ljudi dole, bio sam i u Dubrovniku, prekući, jer imam za dođu. O, neka. Neka. Ćao, Razor moj. Ćao. Eto ga, svagdje pomalo, ovako, onako. Hoćemo li kući? Vrijeme je, jel ne? Dobro. Ko je jamio? Kad si ti došao na pijacu? U 7. Pa ja, tamo, ne znam koliko je sati sad. 20 do 11, tamam. Ako kupiš file, dođe ti račun od telefona i s video mama. Znači moraš i to platit i obodvoje poneseš kuće. Eto, Lazaru, gdje se ti našminkao tako, gdje si sređen? Pa nisam gdje si našminkao. Gdje si krenuo? Prvi put, neki servis radio. Prvi put? Da. Odakle si ti? Ilijaš. A iz Ilijaša? Što si kupao? Ne vidim, ali bez servis. Dok čekam servis mogu pregledati. Slušaj, ti kogod dođe ovdje na servis, imam još 50 maraka na bubljaku. A nema vezi. Ali je fino čaj. Ima li u Ilijašu ovako sličan bubljak? Pa vjerujem da slabo gledam fingaciju, ali ima fina na pijaca Ilijaš. To za ne voliš bubljaki to? Bolje da ne volim. Nije mi nička ni stil, ni otiš ni prohodat, što? Ja, ali nisi često. Naravno zaradi. Kako se rekao ste zoveš? Amar. Pozdrav od mene Jamara, sa bubljaka i Zenci i tamo da ugasimo za danas, dosta idemo na drugo mjesto. Amare moje, sretne, dođemo po novu Zencu. Pozdrav Raju Ilijaš koji nas prati.